So, and now I stay here in Aceh. It's the best feeling to stay here. I'm proud of you all. Thank you to invite us. Masya Allah. Sekarang aku di Aceh katanya, ini perasaan terindah dalam hidupku katanya. Aku bangga dengan kalian semua. Allahu Akbar. Terima kasih sudah mengundang kami ke sini. In Austria, a lot of Muslims we want the Sharia too. Di Austria banyak orang Islam bermimpi hidupnya syariah. But the Muslims don't want it. Tapi banyak orang Islam yang tak pengen juga katanya. Banyak yang pengen, banyak menentang. So be proud you have the Sharia here. It's the best. Trust me, it's the best. Dibilang banggalah kalian karena syariat Islam hidup di sini. Ini yang terbaik dalam kehidupan kita. In our country we have a lot of problems. A lot. Di negara kami banyak masalah. You know why? Tahu kalian kenapa? We don't have the Sharia. Karena kami tidak ada syariat. Allahu Akbar. Sudah mama screaming. Allahu Akbar. Pegang ibu itu, jangan lecet. Lanjut, continue. Ya. Oke. Jadi hadirin sekalian, inilah Khalid Out. Bapak-bapak nanti kalau mau kepo-kepo